U ovom videu vam želim pokazati kako naštiklati napojni kabel na LED reflektor. Ovdje imamo dva nova LED reflektora po 20 W. Ovo su najjeftiniji reflektori od 20 W koje sam našao. Cijena jednog je možda 5 ili 6 eura, elem 10 maraka. Hajde da raspakujemo jedan. Otvaram ambalažu, izvlačim reflektor. Tu imamo i uputstvo. To nam ne treba. Ko još čita uputstvo? Prije nego što počnemo, želio bih skrenuti pažnju da u ovom slučaju radimo sa naizmjeničnom strujom od 220 V. Ukoliko nikada prije niste radili sa visokim naponom, nemojte se upuštati bez nadzora nekoga ko ima iskustvo. Budite oprezni, rad sa visokim naponom je opasan. Vjerovatno se pitate zašto je potrebno štiklati kabel na novom reflektoru. Pa kao što ovdje vidimo, na reflektoru viri malo kabla sa 3 žice. Ne bih baš imalo smisla da 3 žice uključimo u utičnicu. Jel tako? Tako. Ovo je predviđeno ukoliko želite postaviti reflektor negdje na zid, fasadu ili šta već, gdje već ima dovedena struja i potrebno je samo skopčati. Ali mi imamo drugačije planove za ovaj reflektor. Želim naštiklati 1 ili 2 metra kabla sa utikačem, tako da po potrebi mogu uključiti reflektor gdje mi bude potreban u datom trenutku. Iskoristit ću strujni napojni kabel od računara. Odfikarim ovaj utikač što je predviđen da se uključi u napojnu jedinicu računara. Zatim prvo prerežem crnu izolaciju skalperom, otprilike 3 cm pred kraj kabla. Kako bi ogolio 3 žice sa kojih također ogulim izolaciju, otprilike 1 cm pred kraj kabla. Zatim malo uvrnim licnenu žicu i presavijem da bude deblje. Sada mi trebaju 3 kleme. Ubacim žice od kabla sa utikačem u klemu i zavrnim šarafe. Poredam sljedećim redoslijedom. Plava, smeđa, plava. Plave su 0, a smeđa je faza. Zatim ubacim žice od reflektora i zavrnim šarafe. Poredam sljedećim redoslijedom. Plava, smeđa, žuto-zelena. Plava je 0, smeđa je faza, a žuto-zelena je uzemljenje. Obzirom da na strujnom kablu od računara nemamo žuto-zelenu, uparit ćemo je sa jednom od plavih. Ovako. Provjerim drže li kleme. I odradim prvi test tako što uključim reflektor struju. Naravno sa oprezom i visokom spremnosti da brzo isključim ako šta krene naopako. Sad kada smo vidjeli da radi, idemo obmotati spoj izolir trakom. Sad još jednom testiramo. Da bi utvrdili gradivo, hajmo odraditi drugi. Ali nam prvo treba još jedan kabel. Kabel ću skinuti sa starog neispravnog reflektora. Odvrnem šarafe poklopca, skinem poklopac, presjećem žice, vratim poklopac, uvrnem šarafe, sklonim stari reflektor. Odsjećem vrh kabla kako bih imao čist rez, ogulim crni dio izolacije, zatim ogulim žice, uvrnem licne, odsjećem 3 kleme, savijem licne kako bih ih podebljao, raspakujem drugi reflektor. Ovdje se boje žica podudaraju, znači nema puno pameti. Ubacim žice kabla sa utikačem u klemu i uvrnim šarafe. Zatim ubacim žice kabla sa reflektora u klemu i uvrnim šarafe. Povučem žice da vidim drži li klema. Zatim jedan brzi test da vidimo radi li. Super radi. Ponavljam obljepljivanje izolir trakom. I još jedan test. Čini mi se da radi. Pokupimo otpad i bacim u smeće. I eto, to je bilo to. Ukoliko vam se svidio ovaj video, lajkajte, ukoliko nije, nemojte. Ukoliko imate pitanja, postavite u komentarima. Pretplatite se na kanal ukoliko već niste. Kliknite ono zvonce kako biste
dobili obavijest kada bude novi video na kanalu. Hepek je prisutan i na drugim društvenim mrežama. Linkovi u opisu ovog videa. Hvala na gledanju, lijep pozdrav, do idućeg videa.